ikaze abakunzi ba Smart Radio twizera yuko mumeze neza cyane twizera yuko ibintu ari neza cyane. Uyu ni umwanya rero wa cya kiganiro mukunda muri benshi cyane cya sport. Ubu noneho tuje kuganira kuri Elo 2024 kuri itariki ya 12 z'ukwa gatandatu 2024. Mwese rero mbahaye ikaze ndizabaye David ni Smart Radio ivugira muri Fadlamon Kabuga TSS. Muri aka kanya rero tugiye kuganira kuri Elo 2024 gusa mbere yuko tujya muri Elo ndabanza mbagezeho sport update ze kugenda zivugwa ibi kugenda bivugwa mu maekipe agiye atandukanye. Nyuma yaho rero ndaza gutanakira abatumirwa turi kumwe kugira ngo dusesengure kuri iyi Elo izatangira kuri 14 z'ukwa gatandatu 2024. Reka rero sport update yanjye nyihere ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi rero yagiye muri South Africa igufatira ikipe bita Lesotho itsinda igitego kimwe ku busa bita bituma gukomeza kwihereza igitinyiro kuba ari ya mbere mu majonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba 2026. Akaba rukorera ibintu byifashe reka nkomereze kuri Dushimimana Olivier wakiniraga ikipe ya Bugesera Football Club wamaze gusinyira ikipe ya APR Football Club yasinyiye amasezerano y'imyaka 3. Reka turebe rero nawe niba azigaragaza muri ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR Football Club. Andi makuru rero nuko umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR Football Club hitegurwa gutaha Stade Amahoro uzagaragaramo abakinnyi 7 bashya b'ikipe ya Gikundiro. Gusa muri abakinnyi 7 harimo umukinnyi ukomeye cyane nomero 2 y'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Fitina Ombolenga ndetse no bita Ishimwe Christian. Aba ni abakinnyi 2 bakiniraga ikipe ya APR Football Club bazaba bagiye kwihangana nayo bari mu ikipe ya Mukeba Rayon Sports. Reka tuyakomereza hanze Rwanda nuko ikipe ya Manchester United yafashe umwanzuro wo kuba yakomezanya n'umutoza ukomoka mu gihugu cy'Ubuholandi Erik ten Hag. Byari bimaze iminsi rero bivugwa yuko uyu mutoza ashobora kuba yazirukanwa, gusa ikipe ya Manchester United yafashe umwanzuro wo kugumana nawe kubera ko agerageza byibuze kuba yafata Manchester United aho yabiri hose akagerageza kuba yakinisha abakinnyi abari bose yaba afite, dore ko yagize n'umwaka mubi cyane abakinnyi bari baravunitse atagigira 11 babanzamo. Reka nsoreze kuri kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Pologne Robert Lewandowski. Byamaze gutangazwa yuko umukino wa mbere wa Elo atazawukina kandi ikipe ya Pologne ye izakina n'ikipe y'Ubuholandi. Ubwo tuzaba tumenya ese izitwara gute ikipe ya Pologne idafite Robert Lewandowski. Reka rero nsoreze nanone ku ikipe ya Portugal yatsinze ikipe ya Ireland mu mukino wa gicuti itsinda ibitego 3 ku busa harimo ibitego 2 bya Cristiano Ronaldo ndetse n'igitego cya Joao Felix. Akaba ari amakuru ya sport update nari mfite n'amakuru yagiye agezweho 5 kuri 5 niyo nefite uyu munsi. Gusa munyemerere nangire rero tubagezaho ubusesenguzi kuri Elo 2024. Mbere ko nakira abatumirwa ndi kumwe nabo munyemerere mbanze mpere ku matsinda dufite azakina Elo. Reka mbere muri groupe A ni itsinda rya mbere harimo Germany, Scotland, Hungary ndetse n'ikipe ya Switzerland. Muri groupe B ni itsinda rya kabiri harimo Espagne turibuze no kuritindaho, Espagne, Croatia, Ubutaliyani ndetse n'ikipe ya Albania. Naho mu itsinda rya gatatu ni Slovenia, Denmark, Serbia ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Muri groupe D ari naryo tsinda rya kane harimo Pologne, Ubuholandi, Austria ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Naho muri groupe E ni itsinda rya gatanu harimo Belgium, Slovakia, ikipe ya Romania ndetse n'ikipe ya Ukraine. Naho mu itsinda F harimo Turkiya, Georgia ndetse n'ikipe ya Portugal hamwe n'ikipe ya Czech Republic. Ayo niyo matsinda rero tuzaba dufite azahatana ku munsi wo kuwa gatanu, ari nabwo igikombe cya Elo kizaba kiri gutangira. Ni igikombe gihuza ama equipe yose y'ibihugu yo ku mugabane w'Uburayi. Munyemerero ntangire nakira abatumirwa bacu dufite uyu munsi tuje kuganira kuri iyi Elo 2024. Ibumoso bwanjye muramumenyereye cyane Aime Christian. Aime Christian wiriwe neza? Neza David. Amakuru Ni meza kabisa. Umeze neza cyane nta kibazo? Ndaho ndakomeye kabisa. Ndabibona nanjye imbaraga ni zose. Cyane. Witeguye kugeza abantu usesenguzi bwa Elo? Cyane turi kumwe tugiye kubana ahangaha harashye. Okay, rero iburyo bwanjye naho hari Nepo nawe muramumenyereye cyane yaje hano rimwe. Nepo sibyo? Yego. Wiriwe neza? Mwiriwe neza David. Amakuru? Ni neza. Umeze neza cyane. Yego. Ya yawe ya sport ngiye yagarutse.
ndabona uri muri mudu cyane. uyu munsi. Ndagusuje Adiva Promise. Meze neza ndashima Imana cyane. Meze neza cyane nta kibazo. Cyane kabisa. Nawe CS Sport yakugarukiye nyuma yuko amashampiyona arangiye. Cyane utwaje mu CS Sport kabisa. Cyane. Aba rero nibo tuje gusesengura iyi Euro 2024 izatangira ku munsi wa gatanu tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Gusa mbere yuko dutangira rero dusesengura kuri amatsinda, reka nkubwire ikigo cya Federamon Kabuga TSS. Ikigo cya Federamon Kabuga TSS ni ikigo cyiza cyane, ikigo wazanamo umwana wawe ukaba wizeye yuko ku isoko ry'umurimo azaba akenewe nyuma yuko aharangirije. Ni ikigo rero kirimo amashami agiye atandukanye, harimo multimedia production, harimo wood technology, harimo building construction, computer system and architecture. Ayo mashami yose rero wayisanga muri Federamon Kabuga TSS. Kandi imyidagaduro ntabwo hejwe umwana wawe rwose, umwidagaduro yisangamo yaba football, yaba volleyball, yaba abahanzi bagiye batandukanye, abanyamakuru, byose ni muri Federamon Kabuga TSS. Rero wowe zana umwana wawe, ni ikigo giherereye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Ngamba, umudugudu wa Musenyi. Wowe mubyeyi rero ufite umwana wawe urangije tronkome, muzane muri Federamon Kabuga TSS kugira ngo abashe kugetinga ubumenyi bugiye butandukanye. Reka rero n'abatumirwa banjye dutangire dusesengura kuri iyi Euro. Nyuma yaho ntabwo nababwiye akantu tubuze gusorezaho. Ikipe y'igihugu y'Abafaransa, ikipe y'igihugu y'Abongereza, ni iyihe kipe mubona imeze neza cyane? Ni iyihe kipe mubona ishobora kuba yakegukana iyi Euro, dore ko ari no mu makipe akomeye cyane y'ibihugu? Reka rero dutangire dusesengura itsinda A. Ni ikipe ya Germany cyangwa se ikipe y'igihugu y'Abadage, ni ikipe ya Scotland, ni ikipe ya Hungary, ndetse n'ikipe ya Switzerland. Iri tsinda Aime Christian ni itsinda ubona gute? Ni Germany, ni Scotland, Hungary, ndetse na Switzerland. Uradusesengura muri make tubwire iri tsinda urabona ni nde uzazamuka, naye makipe abiri ashobora kuzazamuka kwigaragaza akaje kwikaza muri kimwe cy'umunani. Iri tsinda ni itsinda kuri Germany. Igikura nkota. Aka kanya ndibaza ko izariyobora. Nitariyobora ntabwo izaba ari Germany. Ikipe y'igihugu y'Abadage. Umudage agomba kuriyobora cyane. Ntabwo Scotland ndi kuyibona. Switzerland ndayihereza umukandida wa kabiri. Switzerland uregire umukandida wa kabiri na Scotland gatatu. Ariko Scotland ntabwo izakoraho. Ntabwo Scotland izazamuka. Ubwo ntabwo yijeje kuzamukayo. Ngiye ndabona ayo makipe abiri, Switzerland na Germany. Switzerland ntabwo izantenguha muri iyi tsinda. Ese ni igiki gitumye uvuga yuko ni igiki gitumye nyine usiga iyi Scotland, kandi tuzi ko nayo igerageza kugira abakinnyi bakomeye cyane, ukaba washyiramo Switzerland? Switzerland ni ikipe imenyereye iyi mikino kuruta Scotland. Scotland ifite abo bakinnyi, ariko se iyi Euro imenyereye. Ariko iyi Switzerland ndi kureba aha ngaha imenyereye Euro. Euro ni akarima kayo, kirayikina twese turabizi. Kandi iyi mikino ya Euro isa nk'iy'ikisi, hakina uburambe. Abo bakinnyi usabwa kuba bafite, ariko bo batitirere. Yego, iyi mikino isaba kuba uri titirere. Ubwo wowe ushatse kuvuga yuko nyine muri groupe A ikipe ya Germany ndetse n'ikipe ya Switzerland cyane, cyangwa se Scotland niko watubwiye. Cyangwa ubwo nyine hagati ya Switzerland na Scotland ari mwizazamuka ari ya kabiri. Okay. Nepo, wowe ni itsinda ubona gute? Iri tsinda ukuntu ngiye ndibona, iri tsinda ririmo amakipe atatu ajya kungana. Ariko Ubudage hano twavuga ko bufite itike yo kuzamuka. Ikipe ya Scotland n'Ubusuwisi biri ku rwego rumwe, ariko ikipe y'Ubusuwisi tuzi ifite abakinnyi bakomeye mu mashampiyona atandukanye y'u Burayi, muri ariya mashampiyona atanu akomeye. Turabizi yuko Ubusuwisi bujya mu gikombe cy'isi bwari bwazamutse neza, bwageze kure, kandi bwagaragaje imikino myiza. Uzanyeka ko ujye gukurikirana imikinire yabo. Yego, Ubusuwisi bufite abakinnyi bakiri batoya kandi bahuza umukino. Ubusuwisi rero nabwo ndabuha amahirwe nyuma y'Abadage, karibo bazamukana n'Abadage. Noneho wowe nari gushyiramo Scotland. Scotland ntabwo ngiye nayibara ari Ubusuwisi.
hari umusuwisi. Okay, reka twumve na Advent Promise ubundi turaza gufatira umwanzuro hamwe tumenya ngo naye makipe muri itsinda rya mbere ashobora kuba azazamuka. Advent wowe ni itsinda ubona gute? iri tsinda kundi ubona kuba umukandida wa mbere we yaravuye n'umukandida cyambere cyo igikombe kizabera iwabo Budage. Cyagireyo no kuvuga ko nta guhakana rwose Budage bwo buzazamuka. Ujya kuri Scotland rero n'Ubusuwisi hano harimo challenge. Aya ni amakipe ujya kubona ko ari ku rwego rumwe. Ushobora kuba ari amakipe afite abakinnyi bose ntabwo abakinnyi bawe gusa cyari batoya ku rwego rwose bashobora kujya guhangana muri competition. Ariko hano tukareba se experience neza akora ugasanga Ubusuwisi muri experience uretse Scotland. Rero icyo navuga na predicta muri itsinda n'Abadage n'Ubusuwisi. N'Abadage n'Ubusuwisi nawe. Okay, bose mwabyumvise rero ko bagana ku Badage n'Abasuwisi muri itsinda rya mbere ko aribo bashobora kuba bazazamuka muri iri tsinda banayoboye. Ese Scotland Advent ko nayo iri mu equipe nyine agerageza gutanga challenge ku equipe akomeye, sibyo? Iyi Scotland mutari guhereza icyizere ntabwo wajya kubona ukabona niyo ibikoze. Oya, ibyo ni ibintu bisanzwe kuba ikipe yazigatumwa. Tubizi ko n'Ubudage mu gikombe cy'isi cy'ubushize yavuyemo urugikubita rwose. Andi ikipe twahaga muri kuba yatwaye igikombe. Kuba ari ibintu ikipe yazigatungurana igakora ikintu kandi no Scotland ni ikipe ikomeye bisanzwe n'ubundi. Ibyo ni ibintu byumvikana rwose. Rero tuyiha amahirwe ariko ikipe y'amahirwe cyane ni Ubusuwisi ndetse n'Ubudage. Ubwo se turi kwanzura kuri itsinda rya mbere. Si uko twavuga wenda ngo Ubudage buzazamuka bwo ni ihame, sibyo? Kuko butanazamutse byaba bitunguranye cyane, aba ari gutungurana. Tukavuga ko na Switzerland izazamuka ariko tudasize Scotland, nayo tukavuga ati wenda reka amahirwe ya Scotland na Switzerland tugere 50-50. Twabikora nabyo ariko rero inyuma ubwo ushatse ko Switzerland yaha amahirwe wenda 30%, ubu Scotland tukayeza 40%. Okay, niko mu byumba ariko ukunda gukina iki gikombe. Experience kusha Scotland. Scotland ni ikipe pe iri guhuza umukino muri iyi minsi. Iri gukora challenge no ku makipe akomeye y'ibihugu kabisa. Ariko Switzerland challenge yayo biri hejuru muri ibi bikombe. No mu cyisi igibikora. Iyi Hungary nayo tudaha amahirwe rega 2014 yakinye cyisi. Yego. Ikora challenge. Ariko ntabwo turi kuyiha amahirwe. Nayo ishobora gutungurana. Yatungurana ariko ntabwo yatungura Scotland. Ngiye ndi kwibona itatungura Swiss. Yatungura n'Abadage. Nese Korea ntiyatunga Abadage mu gikombe cy'isi. Bakayikura mu umupira. Ariko bita football ariko nubwo ndi kuyibona ari football. Yego. Ntabwo uyu Mudage imbere y'umuturage yagaragurika imbere bivuze ngo mushobora no kumuha amahirwe yuko yatwara n'iki gikombe cyane. Ni umukandida watwara igikombe cyayo. Reka rero tuganye ku itsinda rya kabiri mu ko itsinda rya mbere bwo twanzuye yuko ikipe y'Abadage izazamuka byo ari hame na buri wese nicyo kintu nawe yatubwira aramutse abaye ari ahantu yatuba ko Ubudage bwo ari ubwa mbere. Ubusuwisi nabwo ni ubwa kabiri twabuhaye amahirwe 30% gusa Scotland yo tuyihereza amahirwe ya 40%. Ubwo rero reka duhanga amaso iri tsinda rya mbere uko rizakina nuko Germany izatangira ikina na Scotland, naho ikipe ya Hungary izatangira ikina n'ikipe y'Abasuwisi. Ubwo tuzaba duhanga amaso ese izi rezilita za mbere zizatwereka iki cyangwa se zizatwereka irihe tandukaniro hagati ya Scotland ndetse n'Ubusuwisi, dore ko Scotland izatangira ku kigugu Ubudage nabwo buzabagakiriye cyane iyi mikino. Reka rero mu nyemerere tugana ku itsinda rya kabiri. Iri tsinda ngewe sinzi ndimo ndaryita itsinda ry'urupfu ariko namwe murambwira niyo mpamvu turi kumwe hano. Gusa muze ko rinze sengurira murigereranye n'itsinda rya kane cyane ririmo Polonye, ririmo Abaholandi, ririmo Australia ndetse n'Abafaransa. Ryo ririmo rero Espagne, Croatia, Italy ndetse na Albania. Iby'iri tsinda Advent turabivuga gute? Iri tsinda nko kwivuza ni itsinda ry'ubupfu. Itsinda ririmo amakipe atatu akomeye y'ibihugu. Ndetse na Armenia tutayibagiwe nayo ko ni ekipe ikomeye cyane. Ariko notarira ko amakipe Espagne, Croatia ndetse n'Abataliyani. Ni itsinda rikomeye cyane. Hano ntabwo wari tuvuga ngo ndazamuka yangaye. Utabanje kureba ese abakinnyi ku ruhando mpuzamahanga statistike zabo ni izihe.
ati se izi kipe zigiye zahagaze gute wenda mu mikino igiye ishize bagiye bakinira gishuti ukabanza ukareba ati se aya makipe ameze kuko itsinda ryo rirakomeye cyane. Iri tsinda ati rirakomeye cyane, noneho wowe ni itsinda ry'urupfu. Yego Turabibona. Ariko se nubwo ari itsinda ry'urupfu ntago wabura ikipe uha amahirwe yo kuba yayobora iri tsinda niyo bizazamukana. amahirwe ngewe muri iri tsinda y'ikipe ngomba guha amahirwe ni ikipe ya Espagne, ikipe y'Abataliyani. Espagne n'Abataliyani. Ubwo ni wowe witeze kuba bazamuka, Croatia yikuyemo na Albania ubwo zo zizamanuka cyane. Ubwo ku ruhande rwanjye ari Espagne n'Abataliyani. Yego. Nepo wowe urabyumva ute kuri itsinda rya kabiri? Yewe ukuri itsinda ndi kuryumva iri ni itsinda ry'urupfu muri no elo. Niryo tsinda ririmo rikomeye. Iri tsinda ukuntu rihagaze, ikipe ya Espagne turabizi irakomeye, Croatia irakomeye, n'Ubutaliyani burakomeye. Ikipe tutaha amahirwe ni Albania. Albania ni ikipe irimo yoroshye cyane. Ikipe ya Espagne turabizi ni ikipe ihuza umukino igakina neza, ikipe itajibura mu marushanwa anakomeye y'I Burayi, itwara ibikombe. Ariko ukuntu ngende kubibona, ikipe y'Ubutaliyani yasubiye inyuma, warabibonye no mu gikombe cy'isi yavuyemo hakiri kare. Ikipe ya Croatia ni ikipe burya itajya yiburira. Urayizi ra kipe mu gikombe cy'isi cya 2014, cya 2018 no murero. Croatia ni ikipe nyine ihozaho. Croatia ngenda yiha amahirwe kurusha Abataliyani. Basa nkaho ifite abakinnyi bafite experience baziranye, ntago baba batandukanye cyane kandi banafite uruhare runini mu mashampiyona akomeye cyane. Ariko se mwibuke yuko Ubutaliyani ari the champion w'Euro. Kuko ari the champion w'Euro kandi yarabigaragaje. Kandi Ubutaliyani bafite n'amakipe akomeye. None Nepo wowe naye makipe umva azazamuka muri iri tsinda? Muri iri tsinda ukuntu ndi kumva amakipe azazamuka, ngiye ikipe mpamahirwe ya mbere ni Espagne. Espagne nyiha amahirwe kurusha izindi, hagahita izindi Croatia n'Abataliyani ndabaha 50-50 hagati yazo. Okay, niko byumva wowe ati ngewe ikipe ya Croatia n'ikipe y'Abataliyani ndabahereza 50-50. Eme Christian wowe niko byumva se? Ngiye ntabwo mbyumva nka Nepo. Ndabyumva nka Advent Promise. Yego. Mfite iyi mpamvu ku ikipe y'Abataliyani. Ikipe y'Abataliyani niba warabibonye neza ijya guhamagara, yahamagaye byibuza buri mwanya hejuru y'abakinnyi 4. Yego. Ikipe irimo yoroshye na AS Roma. Iyo kipe yahamagayemo yoroshye abakinnyi. Amakipe yo muri Italia akomeye yose, ikipe y'Abataliyani yahamagayemo abakinnyi yagiye ikuramo abakinnyi. Yego. Abazamu 4. Umuzamu wa Tottenham Vicaria. Yego. Niwe wari umuzamu wa 4 woroshye. Niwe wari umuzamu wa mbere ni Donnarumma. Yego. Ibaze ko umuzamu ugize iki? Wa 4 woroshye. Croatia yabuze Titireri utagikina iminota 90, sigakina 20 nayo kabona ntabwo nta musaruro. Sigakina 20. Icyo cyisi cya 2018 Nepo yavuze yagikinnye harimo Mandzukic cyane yarangiye yarashize. Baperisic baryoshye barashize. Yego. Ikipe ya Croatia aka kanya ni imishire. Ubwo bizo ngo yo na Albania wowe urabimanuye? Ntago mbimanuye, byarimanuye muri iri tsinda. Ariko nanone ukareba Croatia ni ikipe ifite experience mu irayifite abakinnyi kandi banazi bakiri bato. Ibintu ikina ibintu mvuze. Yego. Sinjye mbikubwira. Nzongera mbisubire. Bisubiremo. Espagne n'Abataliyani ngo nibo hari mwanya. Ntago mbaha umwanya. Yego. Espanye ni uwa mbere yaranyiyeretse ejo bundi muri match mikali. Yahanganye n'ikipe aka kanya navuga ko ikomeye iri no guhabwa amahirwe menshi. Yego. Abongereza. Yanganyije n'Abongereza. Inabarusha. Ahubwo turabizi ko Espagne n'ubundi amakipe yose bikinnye
nubwo wayitsinda nubwo wayitsinda yiharira umukino. aka kanya ntabwo ari ya Espagne yagwiriranaga, aka kanya irakomeye pe. Yego n'abana, ariko n'abana bakina mu ariko icyo kintu nacyo amakipe akunda kukizira kuvuga ngo ifite abana ugasanga ntabwo bazi iby'iki gikombe, usanga icyo bakora ni kugenda bikorera gusa, aho ugasanga ya kipe baruka Modric ifite abasaza muri kugaya ngo bari hasi cyangwa bagize gute, ugasanga barasaza kuba bazi igikombe. Nicyo kintu gifashije amakipe, ikipe nka Croatia kuba yazamuka kureza n'abanya Espagne. aka kanya Rodrigo Cascante no kwigishwa igikombe, wenda Rodrigo Cascante arakizi pe, cyangwa pe ni uri gutsinda. Reba David Raya si bagiye kugikina, ni uri gutsinda ntazazana bwana na experience yako washishura kutiziramo, ariko nyine niho hano mu bwana nanjye ko experience yako aka kanya uri kureba umukinnyi mwiza, ureba statistique niba Rodrigo zifite, ushatse kumbwira ko azatera bikanga ngo n'umwana. Ariko bitandukanye na hehe, bitandukanye no niyo ugiye kuzana mu makipe y'ibihugu, nibyo uzana umuntu ufite experience cyangwa ufite statistique nziza, ariko utirengagije yuko batajya bahwema kuhamagara wa muntu ufite experience buri ikora kurusha statistique cyane. Buri experience mu kibwira ko none se Argentine yakoresheje iki muri ejo ni experience yari ikomeye, habayemo umutitire sibyo se bya Croatia nyine kandi none Modric mu gikombe cy'isi cya 2018 Croatia kugira ngo igere hariya kuri finale ni uko Modric yabigizemo uruhare rukomeye. Niba bageze Anderson, Portugal itwaye bingahe? Portugal se ako Portugal turabizi ko yatwaye yari igize kora Cristiano Ronaldo, ifite kiragiye bari bato abakinnyi bakinye, ariko umva ko yari akize byibuse we yarazi ikipe y'igihugu neze undi yarakinye na Bernardo Silva barahari na ako Portugal akenshi abatitireri Portugal mbonizira umutoza. Portugal ni ikipe ifite squad ikomeye pe, ifite squad ikomeye izamu kugira imbere, aho ugasanga kwivangira abatoza bahora bayitoza, umusaruro ukaguma ari umwe. None se bavuga ko ibura iki? Kuko bitandukanye n'Abongereza rero. Portugal ubundi resultat umutoza atanze nizo ngizo zituma none se abakinnyi biriya bihugu biba bikomeye baba bashaka gutenga ko Portugal ni ikipe ikomeye ifite squad. Portugal ifite squad. Emekriste niba uri kuvuga ngo Portugal ifite squad kandi ikibazo si umutoza, none ikibazo ni iki? None niba ari umutoza ko hava umwe hajya undi, umutoza nyine bo ntabwo bazana abatoza bafite ubushobozi. Twatanguje ku Manchester United nyuma ya Ferguson, aho umutoza twavuga ngo Manchester United yatunze kazi ko Man itagira squad ikomeye pe, umutoza nyine uziko umutoza ahubwo washa kumarajinga ikibazo. Abatoza bose baza Man U Ferguson yatoje aka kanya niyo wamuyimugaruramo Man U yakomeza ikaba Man U icyaki cyite umutoza nyine ni umutoza ni yakomeza ikabiyi Man U ntabwo amayeri umutoza unakoresha ntabwo ari undakoresha, sibyo? Niyo mpamvu rero ikipe ya Portugal nibyo pe ihinduranya abatoza kuhinduranya rero usanga ntabwo abatoza zana baba bazwi cyane ko numuza mpamvu ko ari ibintu bakoze bigaragara, ariko rego umutoza tumana iki Didier Deschamps dufite nuza yiwe, dufite statistique ziwe zigaragaza ko umutoza ukomeye, sibyo? Ariko ikipe ya Portugal na Southgate we nawe nubwo namwemera neza ariko gusa arabigaragaza ko afite ikipe ikomeye. Southgate nkamwumva rwose nta mubreming ariko ko ari umusa. Abongereza bagiye mu maboko ye baracyayarimo, ariko akantu ko kwa Southgate akiri mu Bwongereza nuko ari umunyagihugu, sibyo? Kuba yari mu ikipe y'Ubwongereza baramuretse baravuga bati ese reka duhereze amahirwe uyu muhungu wacu turebe ko noneho muri yero aricyo yaduhereza. Uyu mwaka yagarukiye finale, uyu mwaka azagitanga gutanga ubushobozi bwiwe, kutwereka ubushobozi bwiwe nuko agomba gutwara ikindi. Ntabwo kutubwira ngo ageze mu kimwe cya kane, ageze mu kimwe cya kabiri ngo n'abakinnyi afite barabimwemerera ubwo natagitwara none se muzamumbure. Yego no chako wa mwanzuro wawe rero Portugal ubu ni buri iki? Portugal
Portugal ahanini ntabwo njye nyibara nk'umutoza uyu bari abakinnyi oya bakandi bita abakinnyi bakomeye bafite na experience Abakinnyi ya Bernardo Silva nziza. reba Bruno Fernandes reba Cristiano Ronaldo reba Joao Felix reba Ruben Diaz dore ikibazo Louis ahantu Patrick. Portugal yatwaye Neza. ntabwo ari Portugal y'ubu ngambwira umuyobozi wayobora Portugal aka ni Cristiano Ronaldo si bisanzwe ararwaye arwaye hese Portugal Cristiano Ronaldo ifite yayobora umwuka ikipe. yanasigaye ajyamo asimbuye ntabwo ari umuyobozi oya nta kibazo wenda reka tureke kuvuga Cristiano ariko na Bruno bari mu gihe cyo kuyobora Portugal Bernardo Silva nawe yayobora nyine abakinnyi iyo bari iko bangana Yego. haburamo umuyobozi ubwo ushatse kuvuga ko Portugal iri kubura umuyobozi kugira ngo ikine neza ntabwo ari umutoza ntabwo ari aya umutoza Portugal ntabwo si umutoza kuko Portugal ntabwo kuzira abakinnyi ni umutoza ufite experience ushobora gufata abakinnyi abatoza muzabamara muri iyi sawa none se reka mubaze guhuzwa abakinnyi guhuza nyine abakinnyi kugira ngo bahuze si umutoza si igitsina cy'umutoza erega hari n'uburyo umutoza afata abakinnyi nabo bakiyumva muri systeme yiwe umutoza aza gutoza yamaze kugaragaza ikosa aho ryari riri bamubwiye ibyaje gukosora ikibazo niko buri mutoza wese avuga yaba ari umuswa yaba ari umuhanga buri wese yakazavuga ati gende gukosora ibitagenda hari icyo nabonye iki n'iki hari ibyo nabonye gutya ubu aka kanya Bayani iri kwita Tuchel umutoza w'umuswa bazana na Frank Nick Tuchel abigo gabari kuko nta kintu yabahaye Tuchel ari ku rwego rwa ntabwo urebye abatoza bose batoje Bayern Munich ntabwo Tuchel ni umuswa none se ikintu rero bavuga batsindishe niki si ubuswa bw'umutoza Bayern Munich sana batsindishe aka kanya hari ibihugu bidashima urabyemera nk'ibihe Portugal ni iya mbere Abongereza reka bareke gushima nabishima gute irashima iki umutoza yigejeje abakinnyi babo nabo ubwabo rega ubusanga ntabwo ngo umutoza umukinnyi kugira ngo Bruno atwaye iki se kugira ngo ajye guheka erega Eric Ten Hag akanya Eric Ten Hag yafashe nako ntabwo ari Eric Ten Hag ni ashobora ko ari Ole Cristiano ashaka kuzana Eric Ten Hag nibyo Cristiano Ronaldo ashaka kuzana we indi nyine ubundi buyobozi bwiwe muri Manchester United sibyo kugumura abakinnyi ba Man sibyo akanya Man ahigeze ubungubu sibyo yagiye muri Europa League ntabwo ari we kubigeze kuko iyo abakristiano gifitemo rwango rwo kuvuga ngo umutoza nayobora ibye nanjye yobora ibyanjye sibyo bahise bamwirukana muri uko kumwirukana bahise baza muri nyezambere sibyo Manchester United cyane igihe cyose umukinnyi azaba atiyumvamo umutoza n'ubundi ntabwo azumva ibyo amubwira sibyo kandi ikipe ya Portugal ntabwo bodi yabo niyicare ivuga iti ikibazo tugifite hano umutoza ntabwo ahuza n'abakinnyi cyangwa se abakinnyi ntabwo bimvamo umutoza icyo kimenyekana nikimara kumenyekana igihe cyose abakinnyi bazabazana umutoza biyumvamo bazatanga umusaruro ariko se David Portugal jemba mbona nanjye abakinnyi babo tabaringa Portugal aka kanya abakinnyi babo bose bazi yego mbwira uti aba bakinnyi uretse Bruno mbwira uvuga uti uyu ni ngenderwaho muri iyi kipe ayabuze arabura ayabuze turatsindwa mu kipe mu makerebe bakinamo barahari benshi Rafael yawe cyangwa muri Milan Rafael muri Milan ntabwo bagenda kubera top scorer bagenderaho of course niyo bagenderaho watsindira oya Rafael yawe akinira Portugal akina muri AS ubu ngubu ushatse kuvuga ko Man City igendera kuri Haaland kuko ari top scorer oya agendera kuri Haaland oya umukinnyi ikipe igira umukinnyi ugenderwaho ni rero umwami uravuze ngo kuko ari top scorer afite muri AS Milan sibyo yego ariko ngiye kuguhereza amakipe y'ibihugu ane atanu afite abakinnyi bageze muri bane bayoboye erega Cristiano muri kuvuga mwateranye nawe aracyarimo Cristiano aracyahari ni umukinnyi w'ibihe byose rero Cristiano Murari Nasi kandi arabikora nabwo byaranze ari ibitego arabitsinda arahari Cristiano arahari ijana ku ijana David arahari Cristiano erega nese
simaze koga mu kanya kudeti nasi yatsinze ibitego bibiri muri irushanwa mu mukino wa gicuti muri irushanwa gicuti utegura rero aka kanya njye nagendera kuri Bruno oya Bruno kuri Cristiano Cristiano yubatse ibigwi yarabyubatse ariko aka kanya singiye kubabera none se reka mu Modric ejo bundi kwa kinya kweretse iki inde ejo bundi iki si cyashize Portugal na Bruno Portugal yose ari mbi iriya yose ari mbi uko yari mbi kose yayobowe nande Portugal ko na Morocco yari mbi yose yayobowe nande sibyo nani kwa Bruno ntabwo umuyobozi oya ntabwo umuyobozi nese Bruno gituma cyatwereka yuko Bruno niwe bahaye Gongaro yaratsinze ariko ntago ari wayoboye iriya kipe yayobowe na Bruno n'ishyaka Cristiano nta muyobozi yari ifite reba kugira ngo kandi Cristiano nta mukinnyi utagira sezo none se akanya ko Modric yinjira asimbuye muri Real Madrid minota 20 arakomeza gahanya kari titirere ariko nibizabuza ariko mu kipe y'u Burundi azakomeza kuba titirere none se niba yarakinnye iyo match atari kubayobora ariko Cristiano mu mikino y'inshuti ari kwigaragaza ko ari umukinnyi ukomeye n'ubu ngubu jewe uko nguko namwe murabizi neza kuba umukinnyi hariya umukinnyi abafite amahirwe yo gutsinda igitego kuko afite ubwo bushobozi oya afite experience rero wowe Cristiano afite ubushobozi bwo gutsinda igitego n'umwanya akinaho igitego cya match cyane ikintu nakubwira cyo ariko Cristiano bari abakinnyi bakuru hari n'igihe bajya bavangira abatoza izina rikuru cyane ndakora mu ikipe y'igihugu ariko cya kintu nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo body ya Portugal ni nacyaviriye muri mani yereka kubera gushaka gukora agatsiko kiwe yego aka kanya uwo dushobora kuba turi kwita titireri wagakwiye kuyobora iyo kipe ushobora kuba akeneye kuyobora staff akeneye kuyobora staff oya kandi byashoboka urumva kandi agiye no kuyobora staff arabyemerewe azi umupira icyo aricyo n'igitego icyo aricyo ariko ntabwo kuvuga ngo urayobora staff reka ari ibintu mwe abantu bagize ibintu kuvuga ngo umukinnyi arakomeye ngo umukinnyi ngo yubatse ibigwi ntabwo bivuze ko aba yagiye kuyobora body ni ibintu wiga nyine ukavuga ati ako kantu Cristiano ako kantu Cristiano tukamuziho Lionel Messi niwe wirukanishije Mauro Icardi cyane ikipe y'igihugu ya Argentine kugeza na n'ubu kandi ari umukinnyi mwiza ariko niba body ya Portugal ibona yuko Cristiano ashobora kuba bangamira umutoza bazanye umutoza ashaka indashaka Cristiano ashaka umutoza ashaka ibyo ntabwo bishoboka ibyo atabaye umutoza nayo bahashaje ikigaragara cyo muri ikipe ya Portugal ikibazo gihari ni umutoza pe ni umutoza umutoza niwe kibazo nanze ko ari umutoza ni umutoza ariko Cristiano afitemo impact muri ibyo ngibyo Cristiano afitemo impact mu gihe noneho ngo Cristiano afite ijambo twihuse cyane Portugal ikora iki Portugal ni ugushaka izina riremereye ry'umutoza riruta irya Ronaldo kugira ngo aze abari uyobora Ronaldo kuko Ronaldo muzana abatoza arusha ibigwi usanga ni uri kubayobora anikena ari gutanga n'icare yagiye ntabwo ndi twihuse cyane katukiri kuvuga rero kuri experience zigiye zitandukanye z'abakinnyi ari naho twababwiraga ku ikipe ya Croatia ko ishobora kuba yaza imbere ya Espagne bikarangira ikipe ya Croatia n'Abataliyani birangiye bazamutse muri itsinda rya kabiri gusa ni itsinda ry'urupfu ni itsinda rikomeye cyane turi buze gusanisha n'itsinda rya kane naryo ubona yuko rifite ama equipe y'ubukombe ama equipe ashobora kuba yatanga ikinyuranyo buri yose ishobora kuba yazamuka gusa nawe sesengura iri tsinda urebe hagati ya Espagne Croatia Ubutaliyani ni equipe wowe ishobora kuba yazamuka twebwe twemeje ko ari Espagne n'Abataliyani gusa challenge ishobora kuzamo nuko Croatia n'Abataliyani twabahaye 50 kuri 50 kugira ngo tuzarebe niba
hari ikipe ishobora kugaragaza ubushobozi bw'uko yazamuka ari iya kabiri cyangwa ikazamuka ari iya mbere Espagne ikaza ari iya kabiri byose birashoboka. Rero uko bizagenda ni uko Espagne izatangira ikino n'ikipe ya Croatia ku gatandatu saa 12. Ni umukino uzaba ukomeye cyane, ni umukino mwiza cyane. Nizere ko abasesenguzi tuzanawurebana cyane. Turimo tugenda tubwira abantu gake gake, turimo tugenda tunywa akantu gake gakeya, tubwira abantu ukuntu ibintu byifashe. Ikipe y'Abataliyani yo izatangira ikino n'ikipe ya Albania. Mpamya yuko Ubutaliyani bidatinze bushobora kuzatangira buyobora itsinda. Byashoboka nabyo. Sibyo? Katsinze Albania kuko hagati ya makipe hagati ya Espagne na Croatia bashobora uko biri. Sibyo? Uzayobora. Twihuse cyane reka twigira ku itsinda rya gatatu, itsinda ryoroshye cyane tutari bunatindaho cyane kuko ndabona ama ekipe azazamuka yo yamaze no kwigaragaza. Ikipe ya Slovenia rero, ikipe ya Denmark, ikipe ya Serbia ndetse n'ikipe y'Ubwongereza. Muri aya ma ekipe rero Agatinda. Aime Christian. Unavuze ngo nagutotindaho. Ni ihe naye ma ekipe ubona azazamuka. Abongereza Denmark. Abongereza Denmark. Nanjye nabo ngabo ndi guhamba Adventist ko bimeze nuko nguko bimeze Sabongereza na Denmark cyane wenda kandi kazitambikamo ni Serbia ishobora kwitambikamo n'ibya bindi bya football sibyo. Reka rero dukomeje n'itsinda rya kane naryo tugiye kubanza tukitondera ikipe ya Polonye, ikipe y'Abaholandi, ikipe ya Australia ndetse n'ikipe y'Abafaransa. Iri ni itsinda ngewe ndi kubona nanone nubwo twagize Espagne na Croatia n'Abataliyani na Albania itsinda ry'urupfu. Iri naryo ndi kubona mu itsinda ahubwo ry'urupfu ryo riremereye cyane. Sibyo? Birakomeye rino tsinda. Nepo. Iri tsinda turisesengure gute? Reka bari wemeraho. Iri tsinda rirakomeye, nta kipe irimo yoroshye. Hari ikipe irimo yoroshye? Nta kipe irimo yoroshye. Amakipe ane yose arakomeye. Rirakomeye kuruta rira tsinda rya Espagne na Croatia n'Abataliyani. Kuko iri tsinda nta kipe irimo idafite abakinnyi bakomeye. Ari Polonye ifite ba Robert Lewandowski nubwo match ya mbere atazayikina. Yego. Ari Abaholandi muza abakinnyi bafite. Yego. Australia ya Memphis Depay Alaba. Yego. N'Abafaransa muza abakinnyi babo benshi cyane bakomeye. Iri tsinda rero wowe ryumva ute? Iri tsinda rirakomeye cyane. Ariko ikipe nge mpamahirwe ya mbere Abafaransa bafite ikipe. Abafaransa barayoboye hano ngiye baranayoboye. Kindi kubyemera turi kubyemera nko Abaholandi na Polonye. Ariko hari Abaholandi nabo bafite ikipe imenyeranye nziza ba Memphis Depay, Frank de Jong, ba Virgil van Dijk. Iriya kipe nayo ni ikipe ikomeye izazamuka inyuma y'Abafaransa ariko ntibyagutungura Polonye cyangwa Australia kuko nta kipe irimo hano yoroshye. Hagize ikipe nayo izi kipe zose zimenyereye amarushanwa ano y'Uburayi yaba icy'isi yaba n'igikombe cya Euro. Izi kipe zimenyereye gukina no marushanwa. Adva Promise niko byumva urubyumva kimwe na Nepo. Nge itsinda amahirwe amakipe nde kuyahereza ni France, Ubuholandi, ikipe ya gatatu kaza Australia. Polonye ntabwo uri kuyibaramo. Tyo Polonye ntabwo. Uri kuyibara nk'ikipe izaza bwa nyuma yo yatashyuka. Genda bara Polonye ko ikipe ishobora kuzaza ku mwanya wa nyuma. Gusa bidakwiye ko ikipe ikomeye ishobora kuyaza igakorera ikinyuranyo igakora challenge. Igakora challenge. Ubwo bivuze ngo wowe Abafaransa, Abaholandi na Australia. Ubwo bivuze ngo muri ayo makipe atatu harimo abiri azazamuka. Cyangwa Australia na Polonye 60, Australia na 40 ya Polonye. Ko yazamuka. Ko yazamuka ari ya kabiri. Ari ya gatatu. Ari ya gatatu. Okay, ubwo niko Advent abyumva ati Polonye na Australia imwizaza ari ya gatatu. Imwizaza ari ya gatatu. Gusa Abafaransa n'Abaholandi bo we bazamutse bigendeye. Aime Christian wowe urabyumva kimwe na Adva Promise? Kono nanjye ndi kubyumva Abafaransa ari n'abakandida nabo mu gutwara igikombe cya Euro n'abambere cyane. Ndahamya neza nashidikanya ko iri tsinda ntabwo narigereranya ngewe n'irimo Croatia Italy. Ntabwo bishoboka. Hariya Croatia gutsinda Italy ni ibintu navuga ati ni ikipe ikomeye itsinze. Ariko abakinnyi mu mwaka wa 2022 Netherland yari ifite iracyabafite. Bacarenginze Argentine yatwaye igikombe. Bajya muri Argentine yacenze abakipe yose Abaholandi bacenze amakipe yose champion du monde. Urumva yarayicarenginze bajya no muri penalty. Yego. Hahandi iba ari imwe babarushije.
none ubwo wowe ni abafaransa n'abahorandi. ni abafaransa n'abahorandi cyakora ahantu ntemeranya na Diva ni hamwe Yego. kuri Pologne na Australia. Uyizaza ari gatatu ni wowe. Pologne Ni Pologne uri ni rw'amahirwe. Pologne uko abakinnyi bayo bashaka gukora iyo challenge. Pologne biragoranye yuko abakinnyi babo bakizina kubera ikipe baba bakigiye. None ubwo mushatse kuvuga yuko abafaransa n'abahorandi biramutse bihindutse yuko batari buzamukana yaba ari byari bya football. Yaba ari ibya football uko abakinnyi 2020 bakinnye bakora challenge na nabi. Yego. Banedare aka kanya barahari. Baracyahari ubu. Yego. Ubwo bivuze ngo abafaransa n'ubuholandi niyo makipe y'ibihugu muri iyi elo azazamuka mu itsinda rya 4 cyane. Naho Pologne na Australia zo zigasigara. Twibuka yuko hajya bamo akantu gasanga zamutse na best loser. Uruza zaba ari Pologne. Uruza ashobora kuzaba ari Pologne. Ni Pologne. Ubwo niba mu best loser azamuka yitwaye neza. Australia ndabizi neza yuko iyi Australia ninafata nimwe ikayigondera Aime Christie nzayamanika. Izazamuka. Ikizakora gikomeye ni drone nabwo kuri ama ekipa akomeye. Nicyo kinini yakora. Reka rero twihuse cyane tugane mu itsinda rya 5 ribanziriza irya nyuma. Ni itsinda ryo tuzabize gutindaho cyane kugira ngo tuze kwihutisha cyane tuze kubabwira ko ikipe y'Ubwongereza n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Mu itsinda rya 5 harimo ikipe ya Belgium no Bubiligi, ikipe ya Slovakia, ikipe y'Abaromani, n'ikipe ya Romania ndetse n'ikipe ya Ukraine. Iri ni itsinda Ababiligi bagakwiye kuyobora. Iri tsinda rero yoroshye. Iri tsinda Ababiligi bagakwiye kuyobora pe cyane. Iri tsinda Ababiligi bazazamukana amanota yose. Noneho rero dusigaye twibaza ku ya kabiri. Ngiye ni Ukraine ni ifite amahirwe. Ni Ukraine. Ubwo Slovakia na Romania mu zitaye mu bishanga. mu bigore pfo. Abariho zijya. Ukraine. Nyamara ko zizabatungurana. Ukraine ifite. Abo ngenda shaka kuzirebera ikipe ya Romania. Yari yarabuze umukinnyi wa Romania uzi nubuwe. Ekipe ya Romania nta bakinnyi bafite. Ikipe ya Romania rero nashaka kuzayireba nshaka kureba umupira ikina. Slovakia ni nkuko nari mfite competition nk'ingi y'abari ikipe. Reba igikombe cy'isi cyakiniwe mu Burusiya. Nari mfite amatsiko yo kubona ikipe ya Saudi Arabia batsinze bitanu. Kumva. Nari mfite amatsiko yayo nabonye by'ikine yarabinyeretse. None nashaka kwireba n'ikipe y'Abaromani. Abaromani. Yakukina y'Abaromani bose bazanzarureba. Ukraine. Ndeba ukuntu bimeze. Ubwo ni Ukraine n'Ababiligi ubwo Ukraine mutonde neza Ukraine ahubwo. Ishobora kuyobora Ukraine ifite abaki. Yayobora n'Ababiligi. Bazichenko. Yego. Urakomeye cyane. Ishobora kuyobora Ababiligi. Mudrik Siari. Mudrik. Bakwica. Bayeza yobora Ababiligi. Ba De Bruyne. Barameruka ko nabonye nabo Ababiligi ni ekipe ikomeye cyane. Yego. Ababiligi barakomeye. Ariko ikipe izazamuka inyuma ni Ukraine. Ni Ukraine. Ariko biri gitaramagana umunyezamu wabo Thibaut Courtois. Abamuhamagaye naye. Sinzi icyo yizeye. Ahubwo rero Ababiligi nabwo situzi. Kandi akakanya ni muzima. Bizagenda bite gusa muri iri tsinda ndabona Ababiligi na Ukraine aribo bakwiriye kuzamuka. Slovakia na Romania ncereka nibi bya football byabe nibyo kuvanga amahirwe nyine yasekeye runaka binigo bishobora ko ari ikipe yazamuka gusa ni bya football niko natwe tubivuze gusa nawe wanariza wabona ko ikipe y'Ababiligi n'ikipe ya Ukraine arizo zazamuka muri itsinda rya 5. Mureke twige ku itsinda rya nyuma rero naryo mbona rwose naryo riroroshye. Naryo mbona rwose twikomereza tujye kuri cya gikura nkota. Shaka ngo two twigira ku gikura nkota hagati y'Abongereza n'Abafaransa. Didier Deschamps na Gareth Southgate. Itsinda rya 6 ririmo Turukiya, Georgia, ikipe ya Portugal n'ikipe ya Czech Republic. Aha ni itsinda ryagakwiye kuyoborwa nkuko twabivugaga ni ikipe ya Portugal. Hanyuma abanyaturukiya nabo ngende bona aribo baza ku mwanya wa 2 uwo tutemeranya nambwira nta kibazo. Republika ya Czech nayo ni ikipe ikomeye. Iyi kipe nayo ntijibura mu marushanwa y'Uburayi. Ntijibura. Czech Republic ushaka ko ishaka kuza gutanga challenge ku kipe y'Abanyaturukiya. Turukiya ntabwo yazamukana. Yazana challenge. Indi kipe cyangwa kwirebera ngiye ni Georgia. Muri iri tsinda ishobora kuba izacyura. Ibi byizakora bikomeye no kunga. Ntabwo yakira gutanga Portugal.
basi ntabwo izabutanga zigatsinda Portugal erega Argentine itangira igikombe cy'isi Georgia yatsinze Portugal nayo birashoboka wibuke ni bya football ariko football nyine basaza dore ni kwa kuna bangura isegonda igitego wakibona ariko Georgia Portugal barayibyaye akwateye igize cya Portugal Georgia n'Amavubi atsinda izoto nabo twabonye nabo twakina Georgia kipe y'Amavubi nabo twakina Georgia twakinya twe twifitemo amaraso yo twakina kudefanda iyo twayidefanda Amavubi abanyarwanda Amavubi yatsinda bagira n'amahirwe tukaba turayizamura ubu twatsinze izoto ikipe izajya itsinda abanyarwanda 3 mujye mumanika muyubahe ko numva adiva promise ko mwihebye ngo tukaba turagiye turashose kigiye oya yo kugisho tukabona Amavubi kasigaye atera umupira kandi nagiraga agapira guterereza ariko final bibadoro guterereza n'ubundi cyane gasigaye ku moto wanyu hano ngo twaraye dutsinze risotto tuyoboye itsinda tuyoboye South Africa tugiye mu kinya erega Afurika bayongeje amakipe amakipe 9 ashobora ubu tuzagikina ikisi wajya kubona ukabona South Africa twatsindiye ejo bundi ari ihuye imvura yaguye twayifatiranye mu bunyereri murabona Cape Town tuzayishobora umupira ari kwitunda umupira none ariko risotto twayitsindiye muri South Africa twarakosheje Beni yaraducitse tubwinga kamwe buriya iriya yari doro ariko nta no twakoreye kosa twibuse cyane rero nari nababwiye yuko mbafitiye ubuki ari nayo nkuru turi buze kuba dusorezaho nacyo kiganiro ari naho kiri buze kuba gisoreza gusa mbere ko tuyijyaho banze nongere mbabwire kuri Fadalamon Kabuga TSS mumenye yuko ari ikigo cyiza cyane ikigo cyigisha byinshi cyane bigiye bitandukanye umwana wawe gasohoka ku isoko ry'umurimo akenewe cyane kuko multimedia production ibijyanye no gutunganya amajwi n'amashusho computer system and architecture ibijyanye n'imyubakire computer umwana agasohoka ku rwego mpuzamahanga ruhando mpuzamahanga isoko ry'umurimo computer yawe ngo yazimye ngo yagize gute utuntu nk'utwo ngo dusiga twacomotse ibyo byose barebaho aradepana ngo inorere cyane ndabwiye kuri World Technology rero ubu baje bugezweho cyane za ntebe mukunda muri benshi bya bitanda zigezweho byose muri Fadalamon Kabuga TSS nibagiwe building construction ubwubatsi bw'amazu agezweho murabizi yuko leta y'u Rwanda muri iyi minsi abantu mufite amazu atagendanye n'iterambere ry'u Rwanda agwirirana turi kuyashyira hasi bivuze ngo rero umunyeshuri muri Fadalamon Kabuga TSS kuri building construction asohoka rwose cyane byo kuvuga ngo abanyeshuri baziga kaminuza wasohoka abyujuje cyane byose imikino igiye itandukanye umunyeshuri aridagadura bigiye bitandukanye harimo imikino football volleyball handball basketball aho umunyeshuri hose yisanga naho ngaho ajya kandi akishima cyane ibigendanye rero n'iyobokamana rwose muri Fadalamon Kabuga TSS turasenga kandi ntago bima andi madini ubwisanzure cyane bivuze ngo n'abandi musenga mu yandi madini mwatekerejwe muri Fadalamon Kabuga TSS ntago bahejwe muraza rwose mugasenga mu madini yanyu bisanzwe rwose mwumve ko muri Fadalamon Kabuga TSS wowe mubyeyi ufite umwana wawe uri gusoza tronkom muzane muri Fadalamon Kabuga TSS maze nasohoka ifaranga zaba ari ifaranga mureke rero twuse cyane tugane ku ikipe y'igihugu y'Abafaransa ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abongereza adiva promise niwe ngiye guheraho umbwire ikipe y'igihugu y'Abongereza niyo kipe iri guhabwa amahirwe ku ruhando mpuzamahanga ubwo ni ku isi hose ndahamya yuko abasesenguzi bose bari kugana ku ikipe y'igihugu y'Abongereza bigendanye no ku bakinnyi ifite adivide ngereranyiriza ikipe y'igihugu y'Abongereza n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa urabyumva gute ubu ngo uko nakubwira ku kijyanye cyanjye yego ikipe y'igihugu y'Ubwongereza hejuru y'Abafaransa kubera iki ikipe y'Abongereza ni ikipe ifite abakinnyi ubu ngubu bafite statistique nziza zishoboka yego nk'urugero nakubwira ba Yuda kubwira ba Phil Foden n'abakinnyi beza bagaragaje mu Champions League yego ni ikipe ifite guhera ku munyezamu ukaza ukagera imbere hakomeye tabaye ko n'Abafaransa bakomeye pe gusa France abakinnyi bayo ngo
muri nose zishize nta bintu byinshi bikomeye bagiye bakoze. Yewe mpamvu uvuga ati iyi kipe y'Abongereza ikomeye kuruta y'Abafaransa ni statistique z'abakinnyi. Yego. Statistique z'abakinnyi zo ziri gutuma ngewe mvuga ati Abongereza barakomeye kuruta. Ariko se nta challenge ishobora kuzamo hagati y'abatoza Nepo, hagati ya Didier Deschamps na Gareth Southgate. Ubushobozi bwabo ni bushobora kuba butangana mu mitoreze, ugasanga uwo bita Didier Deschamps agaritse Gareth Southgate. Southgate ubundi ni umutoza mwiza, ariko buriya agiye uriya mutoza ntabwo mwemera mu ikipe y'Abongereza. Yego. Mutoza ajya yivanga rimwe na rimwe, ugasanga atakaje reba nka Ero yatakaje yashize Abataliyani bayimutwara. Yego. Ni gikombe yarakwiye kugitwara, yari afite ikipe nziza iruti y'Abataliyani. Noneho ngewe ariko ubu ngubu ikipe y'Abongereza ndayiha amahirwe kuko ni ikipe imaze igihe kinini, ifite experience abakinnyi bayo. Wibuke nubwo meruka hano dukora ku gikombe cy'isi nari nabikubwiye ko Abafaransa bazagitwara. Yego. Ubu ngubu Abongereza iki gikombe nabo bazagitwara. Iki gikombe cya Euro Abongereza nawe urakibahaye. Christian wowe hagati y'Abafaransa n'Abongereza mu kanya gato cyane ugiye kubutubwira mu nota umwe, none turate dufata abakinnyi b'Abongereza n'abo Bafaransa dukora ikipe niko tukanturibuza gusorezaho. Nepo arakoze ahise anyibutsa ko kurya munsi ambwiye ko Abafaransa bazagitwara, ndamubwira ati Argentine inabaye ari izagera finale ntabwo yahurirayo n'Abafaransa kuko Abafaransa bazavuma, duhurira finale ariko n'ubundi Argentine irakijyana. Arenze ko agiye kongera gukora ibara agashyigikira Abafaransa, ariko no munsi arabigaritse. Ndinde wo kureka kubigarika. Nawe urabigaritse. Ntabwo n'Abongereza. Abongereza. Yego. Ariko atansiyo kuri aka kantu mu nyumve neza. Ku muntu bita Kylian Mbappé agiye mu ikipe izamuha ibyo PSG yamwimye. Yego. Nawe icyo asabwa ni iki? Muri nationali. Yego. Ibyo nsabwa nabibonye kugira ngo ntwarire. Yego. Ndahamya neza yuko Real Madrid abakinnyi iri kugura. Ugushyizemo agakurosi. Kuko Ubufaransa nabwo bushobora kuza bugatungurana cyane. Ntago ari ukuza bugatungurana. David, Abafaransa batsinda Abongereza mukavuga ngo byatunguranye. Ntago byatunguranye, baba barasha cyane. No mu gikombe cy'isi cy'ubushize mwabizi ko batsinzwe ibitego bine kuri amakipe yombi 50 kuvuga ngo bwatunguranye. 50 njye naye. Ndahamya ko Abafaransa barakomeye ko uriya muhungu ngo ni Mbappé. Yego. Ndamwubaha. Yego. Ku kintu yishyizemo arazamuka. Ibyo peje yamwimye egene ikipe bimuha. Mumfashe rero twihuse cyane dore iminota ishobora kuba yagiye gusa benshi bari kuganisha ku Bufaransa ndetse n'Ubwongereza. Ako Ubwongereza hejuru. Ubwongereza hejuru. Ntabwo twabanira 50-50. Namutanga 50-50. 50-50 bayitanga. Ariko Nepo ariko Abongereza mu bahemera ubutanga. Ari kuvuga ati Ubwongereza buri hejuru. Ariko njyewe 50-50. Tuzabihanga amaso. Ngo rero reka tuzabihanga amaso muri iriya Euro izatangira ku gatanu tariki 14 z'ukwa gatandatu 2024. Nene nabasezeranyije yuko ngiye tujye guhuza iyo kipe ikaba ikipe imwe gusa iminota yo ntabwo bashe kuba yadukundira iminota bamaye nahangaha irangiriye. Dusoza rero reka dushimire abatumirwa bacu twabanye muri ubusesenguzi bwa Euro. Ndagushimiye Christian. Ndagushimiye nawe David wakoze cyane. Ndagushimiye cyane Nepo. Mwakoze cyane. Ndagushimiye Advent Promise. Wakoze cyane David. Neto watumira muzagaruka. Tuzagaruka cyane. Murakoze cyane rero. Ciao ciao.